روایتن مز آمت ایک دہ حضرت موسیٰ علیہ نبی و علیہ السلام نیران طور کس پہاڑس کن شخصا اخ سمکھان دپان چھس ژےٚ کوٚت چھی گژھُن دپان چھُس مےٚ چھُ گژھُن طور کس پہاڑس پٮ۪ٹھ خۄداے سٕنٛز عبادت کرنہِ یہ شخص چھُس واپس ونان أمِس پننِس خۄدایس ؤنۍ زِ ہمیں چٲنۍ ییٖتیٛاہ گۄناہ کٔرۍ ژٕ کیٛازِ نہٕ مےٚ ون تھپا چھُکھ کران مےٚ کرہکھ مثلاً سزا دِہکھ مےٚ مثلاً مےٚ کرہکھ عذابا حضرت موسیٰ نیران یہ واتان طور کس پہاڑس پہ یوتھے خدائے سٕنٛز عبادت تمام کران ام پتہ آسان ذہنس مز سوچان یہ شخص سُنٛد سوال اوس مےٚ خدایس تام واتناوُن بہٕ کِتھ کٔنٮ۪تھ ون تٔمۍ سٕنٛز یہِ کتھ خدایس پروردگار عالم سُنٛد ندا چھُس گژھان یا موسیٰ علیہ نبی و علیہ السلام نیر تٔمِس شخصس ؤنۍ زِ ژےٚ چھی باسان ژےٚ کوٚرُے نہٕ مےٚ عذاب کِہیٖنۍ نہ بلکہ ژےٚ کوٚرُے مےٚ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ عذاب موسیٰ چھُس واپس ونان خدا وندا کیٛاہ عذابا کوٚرتھس پروردگار عالم چھُس ونان نیر تٔمِس شخصس ؤنۍ زِ کہِ یہِ کہِ ژٕ چھُکھ نہٕ ہٮ۪کان خدایس برونٛہہ کنہِ گٔژھِتھ خداے سٕنٛز عبادت چھُے نہٕ ژےٚ مزٕ لگان خدایس برونٛہہ کُن چھُکھ نہٕ ژٕ ہٮ۪کان گٔژھِتھ ژےٚ چھی نہٕ توفیٖق میلان ژٕ کرکھ عبادت خٲطرٕ ساروی کھۄتہٕ